Može. Ja sam Luce Gašpar-Šaku, koordinatorica Sisačko-moslavačke županije ispred Mosta i nažalost u ovoj katastrofalnoj situaciji koja nas je zadesila koordiniram cijelu našu Banovinu, odvoz hrane potrebitima, kuhano imaju svaki dan po svim selima koji su jako udaljeni, svim našim volonterima kuhamo, naši mostovci su po svim selima, imaju, Riječani imaju stacionar u Nebojanu, imamo stacionar u Strašniku, stacionar u Glini, u Petrinji i evo trudimo se pomoći svim ljudima, slobodno nek nam se jave, imaju naše kontakte, zahvaljujemo se svima na donacijama, bez obzira što je ova situacija takva kakva je, moje srce puno kad vidim sve te divne ljude po našim selima, nikad toliko ljudi nije bilo nažalost u zadnjih 30 godina po tim selima koje prolaze, pomažu nesebično tim divnim stanovnicima naše Banovine koja je zatekla, evo, nažalost ovakva situacija. Pozivam sve koji doniraju da možda malo zvuči grubo, ali da prestanu slati robu, jer toga stvarno imamo previše, da sad malo stanu sa donacijama, da popišemo što ljudima treba na terenu od materijala građevinskog i svega i onda ćemo sve objavljivati i onda mogu slati. Hvala vam svima vam hvala koji ste uz nas, volimo vas i mi smo sretni, glava je na ramenima i da vidite uživo ovu situaciju, onda bi vam bilo jasno zašto smo sretni, jer ovo se ne može riječima opisati. Hvala vam divni ljudi.